Zonet chung kwate chibai vekule Infiamna Chanchin Thar longai thangu cricket manga in elna Khaled Memorial Second Division Screening Tournament chu neichun zom zelani Mizorama cricket manga in elna ngai hlulhlo jingami Khaled Memorial Second Division Screening Tournament chu neichun zom zel niin ram sarina ainon veng pasters le chaltlang in machona to sa ainon veng an chaka bolwok masak thlangin over somni paru point pakhat an mangtia player pakwan chana ran somkwa an thok chuak man chaltlang lam hian bet vele in over somni pakhat point pakhat an mangtia player parukan chana ma se ran somkwa pakhat an tlin mana wangin chaltlang hi wicket li in an chakta a man of the match ha je bepanok he chaltlang player poimo thanani 4th division screening tournament pone chunjom ni in heta hian tanshil le sakor tui chunin machona to sa tanshil chakin bolwok masakan thlanga tanshil hian over somni player pariatan chana ranja somnga pali an thok chuak sakor tui chunin over somni mangin player pakwan chana ran samruk pahni chautlin manin tanshil hi ran somkwa pahni lain an chakani he match hian man of the match Suraj Kumar tanshil player poimo thanani 4th division a hian maubok le sarangin machona to sa maubok chakin bolan vong masa a over somni player paruk chanin ranja samruk pahni an siam sarang hin over somni vek mangin player pariatan chana ranja som pasari chau antlin mana wangin maubok hi ran somli palin an chaka man of the match vanei tluanga maubok player poimo thanani heti lai hian pumsei le kyurugi manga in elna second federation cup jaipur rajasthana nei zota ka valat thamon pui zemabok chon gold medal la in ramding leni cha mari west nula in senior category ya bronze medal a hlo chuak bok January ni som pariat atanga in elna nei tran second federation cup a hian junior kg somnga pangachin hnuailama gold medal latu nu pui hian age masabera Tamil Nadu tumin 14-20 in a nea second match ha Kerala mi harsana lian tok lovin apal tlang lea quarter final a in elna thleng tu Rajasthan mi machonin semi final lu in chu in 14-0 9-2 in nu pui hi achaka semi final a Maharashtra mi 10-5 16-2 a ne le in final a 5-3 in Haryana mi a nea a champion ta ani nu pui hi April ni som pahni atanga ni som pasari chunga junior world taekwondo championship Tashkent Uzbekistan a nei tura India tan selection khel thei turin atling ngal bokani senior level kg somnga pathum chin hnuailama bronze medal latu rami hian first match ha ama chontur Madhya Pradesh mi chu disqualified ani awangin in khel ha lovin run of 16 a lut ngala run of 16 a Meenakshi Uttar Pradesh mi point gap in osam takin a hnele a quarter final alut quarter final a hian Gujarat mi machonin 13-0 7-2 in a hnea rami hian semi final a India tan po alawin lan photo Risita Rai Uttar Pradesh mi machonin final lu in chuna semi final hi a hau tak leya heta hian 3-5-0-7 in rami hi avan dwe zoka atangta a abei final a thleng zo ta lavani ma se rami hi Asian Games ani somni paruk Japana nei tura India IO tur zona selection khel turin atlingani Tukin Khan NBA season kalmek khelchun zomni in game engi mozat khelani Tukin Khan NBA season kalmek khelchun zomni in Western Conference season mangtha San Antonio Spurs an chaka uta jasnanin machonin in khel munam taka hian quarter khanna a team pahni ten pai samthum pakhat ve an thok chuaka quarter ni na San Antonio Spurs sen samthum pali somni pahnia lain quarter thumna samthum pakwa samthum pahnin uta jasin an la vele ngala quarter lina kheltan ma in chaktur jok che thiam ala har le ma se quarter lina Spurs hi chathain uta jasin an phak talo hleya somni pakwa som pasari in quarter lina hi Spurs sian an la a atopa ja somni paruk ja pakwa in San Antonio Spurs in uta jasi an neta ani San Antonio Spurs in hen an chan theinan hian De'Aaron Fox an point samthum pakhat rebound tumnga le assist tumnga aneya Victor Wembanyama an point somni paruk rebound tum sompali le assist tum thum neina tholok le boka anni pahni ba ka hian Julian Champak ni an point som pasari rebound tum thum le assist tum thum nein Stephen Caselan point som paruk rebound tum ruk le assist tum riat aneitela anni pali ba ka hian Keldon Johnson an point somni pakhat rebound tum khale assist tum nga nein anni hau hian team tan an tholok zual le tukina in kheldanga Timberwolves le Chicago Bulls in machona team pahni te anin khel tok leya Timberwolves and Bulls thain samthum pahni somni parukin quarter khanna an la a quarter ni na samthum pali somni pakwa in Bulls in an la vele ma se quarter thumna Chicago Bulls bokhian samthum pathum somni pakwa a lain quarter thum an khela tangin Chicago Bulls si din mun thazoka an dinga quarter lina somni pasari somni panga ala chunjom le bokin Bulls thalo jok Chicago Bulls sian
quarter nan hung pathum an lak 5 vek chhorjang ka in za som ni za som panga in timber ulfi an le thalta ani Bulls in hena an chan theinan hin an player te an khel thatlang leya Kobe White an point thok chuak tam berin point som ni pahnia thok chuaka rebound tumli le assist tumli nein ani ba ka hian Josh Giddy an point som ni pakhat rebound tumluk le assist tumnga aneya anni pahni hian Chicago Bulls tan an tholok berani tukina in kheldanga Philadelphia in za som ni pare za som ni pahnia Rockets nein Hornets in za som ni pali somko pasarin Magic an neya Nuggets in za pasari somko pasaria Wizard nein Mavericks in za som ni pathum za som panga in Golden State Warriors an ne boka Clippers in za som pahni za palia Los Angeles Lakers nein Trail Blazers in za som ni pasari za somin Miami Heat an ne bokani naktu zinga in elna hi khelchun zom le turania daranga le achan vea Pistons le Rockets in machonin dar ruka Cavaliers le Kings Nets le Celtics Hawks le Suns in machonanga daruk le chan vea Grizzlies le Pelicans Thunder le Pacers in machonin Dariata Bucks le Nuggets in machondona Daria le chan vea Trail Blazers le Raptors in machonin Darsom le chan vea Hornets le Wizard an in machondon bok tuna hian Eastern Conference a Pistons in man roi meka panina Celtics ni in pathumna Knicks an nia palina Raptors ni in pangana Philadelphia an oma Western Conference a Thunder in ma roi mekin panina San Antonio Spurs an nia pathumna Nuggets ni in palina Rockets pangana Suns an ni Tennis manga in elna Australian Open chu khatchun zom zel ni in third round khelme kani Tennis manga in elna ngai hlutlo Australian Open a third round in elna khelme kania heta hian Argentine star Cerundolo an Andrei Rublev machonin ranking a sangjok Rublev hi cheswal zoka atanga Cerundolo hian 6-3 7-6 6-3 in ama aya ranking a sang Rublev hi straight set in anne ani third round in kheldanga hian champion turarin kai berte jingami Carlos Alcaraz Spanish player seeded number 1 ni bok hian 6-2 6-4 6-1 in France star Motet apaltanga Alcaraz hian fourth round ain hlangkai seeded number som pakhanna Daniil Medvedev an harsatakin Marosan apaltang shrama in khelin he tok taka hian 7-6 in Marosan hian set khatna ala a set ni na 6-4 in ala chunzom mase Marosan hian khel tha chunzom lovin Medvedev hian set thumna 7-5 in harsataka alang nuwa set lina 6-0 in osam takin ala a Medvedev hian khel tha chunzomin set nga na 6-3 in ala le a bultan thalo jok Medvedev hian set nanung pathum alak 5 vek chhorjang ka in Marosan hi apal tlanga ram sang jok ain hlang ka yani US star 10.76 6-4 6-2 in Portuguese star Borges apal tlanga third round paltangin ram sang jok ain hlang kai Nizan khan Europa in ala langsar jingami UEFA Europa League khelchun zom ani Nizan khan Europa Football Captain elna UEFA Europa League khelchun zom ni in heta hin in khelang sar zuala Italian club Bologna le an mikwal Scottish club ro pui Celtic te chakjak om lovin an trina gol ni veve an khung he me chahian Celtic hian minute nga na Rio hatate mangin ma an ruaya minute somlena Austin Trusty mangin an khung bel first half Celtic player an gol khana khung tu Rio hatate hian red card a choi awangin no chua ania hei wanghin first half top lama tanga second half pum Celtic hian player tlem jokin an khelangai pha Bologna hian second half an tamzo na mangtang kai bokin minute somnga pariat na dalinga manga an sipuran su then nuwa John Rowe mangi minute somsari panina an sipuran su zawa goldang ero khungbel theita big lovin gol ni veve khungin anin he to ka point khat veve an hlo chuak Italian club AS Roma in an mikwal German club Stuttgart sin hi final neya Roma gol ni te hi Nicolo Pisili an khungte ni in first half minute somlina le second half un top ma shet minute somkwa pathumna a khungte an ni Turkish club Fenerbahce laka mikwal team Aston Villa an chak boka sikhat fain English club hi an chaka golam chhun hi minute somni pangana a Manchester United atanga lona an ho Jadon Sancho an akhunga niya Aston Villa hian point hum hlutak an lo chuata ka wang hian tebula panina anin langkai English club dang in lan Nottingham Forest ero an tloma Braga khelmola lenglutin sikhat fain an tlom he mecha golam chhun hi second half minute somnga palina a Nottingham player Ryan Iatsan an lama atilu palania Nottingham Forest player Elliot Anderson minute somko palina no chuani bokin Nottingham hian point lo chuak zo lovin khelmolan chua sana an mani hetu Braga hi tebula pangana anin hlangkai ani tuna hian Europa League season kal meka teamin el samthum parukten match sari thewan khel towa match khat theu cheu ma bang nei to in Leonin ma an roi meka point som pariat an neya Aston Villa in dotin anni hian point som pariat vek an neya
pathumna Freiburg omin point som pasari an neya palina Midtjylland in point som paruk nein pangana Braga point som paruk an neya point som panga nei team pahni Roma le Ferencvaros omin Real Betis le FC Porto 10 point som pali ve an nei boka English Cup Nottingham Forest in khelsari atangin point som pakhat an neya tebula som parukna an mek ani zanina in elna then khat khelchun zom le turani chungzinga chuan La Liga a dar khat le chan vea Levante in Elche mi khualin Serie A dar khat le minute som panga Inter Milan in Pisa an mi khualanga Bundesliga a dar khata St. Pauli in Hamburg mi khualin League 1 a dar som pahnih le chan vea Auxerre in PSG an mi khual don bok khati zong khatun tuma Infiamna Chanchin Thar kan ngai thak thei te chu ani e